ene watimi ayi sei kromo a fu e kromati so kakra petrol ya teso kakra na enso from 2 euro 2 pounds no ene eda 189 wahu no matter fi kitu abi o ba hwe look at percentage a aban atimi ate e de free petrol so atimi ate e de free fuel diesel so na Ghana fo aka o mano atum se ya grada anase ye ayi obi hu semu a kama somu gidi ye benya online chat TV station ni radio for na keken kwase asema ko yen kwase interview for nothing emfa so bi ni so Ghana fo aka o mano atum emenne lonely fair no adrabo fo guzu bu nkrofo fa so gisika o mo je no a se wachina fu ene san koso wachina won be san sa to lonely fair etimu amoye online program na mo se moye mabibie online TV no ye besre ovi o de meche no enu nti se enya bro ena ye a yetimi nya daje ekofa obi a wo se wonenam djom tu sika mpedidi enyum ni Kofi Adoma kofa no abaye star kwase bia sori ni wabaye star ade we ya ba ne ye ya nka wose nka mutimi bo na baso mo bie online TV ni ade na nkwase asem nko an nkwase adwumadie ana modidi ma me to nyum na anu ye ni nam dwom na ya wabaye star na yakofa no adenya woto sika mpedidi nyum a odi sese sika di sika nkrofo sika entie no wabaye star a ye invite no omra ni yen interview upon interviews na me bisa mo se na dia na Ghana adrui na ya na di be Kofi Adoma di ne ho yaw Kofi Adoma se wo hwemia na se obi be se ne ma wo a me so mo wonsam ka enti ya frem bi inbox me na ye interview me bi na me wa nimdie e wa dom anya me dia dom me a me so me wa dwenkire papa metimi dia boa wo line no platform no wo ekwachiri nti no me person metimi drop any for attention eno ma bi amabesua media mean fe ni diatem ya betena bruchi ase anka dia besua anka ese nketimi de boa na yemfa mwa no media de mean fe ni atem me wonim dia me person me de boa especially yan kwantufo wo line no platform no kwachiri ntini ya won so invite bi ni enso ntime cancer ni bi ni enso nim no kure na jai se jimi no man kwa na mo so no invite yan to safre me oba life to safre me na me so me kasa bi na de me so me wo no eni nimdia me wa me so metimi kan na se mpanifo no so sumi fa because yen platform no bia se ni pa hwe me yensie na o mate ba se mbegina ha sisia na mbedi di atama kesa a ke men na kwa na ma me be frɛ me eni 2 seconds me bushia phone na bati me chrome phone na bati because me di atem ye ni atem so I hear online program na MPP obi o kasa ma MPP bi ni hono mo a wachi penny bi asi wo se me di penny atem se den ko mu di eku for that time nke yeso ye wano a ye betime di mahama atem me na me ka kire one time me ma no ya no metime ye mahama na busuafo ne NDC mpenifo ama but yetete me firifie ana menyimi so atase yetete ye firifie enu nti no ye dwene daachi ene ye ma se ye ma ba hwe ye daachi ye ma ba hu de ye nti ye nya de bi a ebe ayi sebe di bone ba betaachi ye ho enu nti mo se mu invite ye bi a wo de mo mfa se mu invite ye bi na ye meke bi a mo mfa why mo mfa na mo fe ne nkwase no ma nko a mo mfa platform so no enye nkwase no ma me see petrol yi ho de am ye pa o Ghana no na ye tie petrol yi so na one radio station po entimi nkodwom nkobusebusa se de mutimi nya daje kodwom kodi san kwase asem no agric minister djuma dia wodi se de mutimi nya kwan ko abonten ko di nkwase asem fa oye ne ade ho no muntimi nkodwom ho kobusebusa se de aban na fra se ye ni ntimo so hu ne se nanke ye ntie obi no da bia no de munka na adrava fon emumu yesem omu ye na omanum
matimi aka ma passengers no mo so timi anyere ahodaso no mutimi no makọ press say menim so obi kwati Ghana wonim si ate patro so yes onim obi ti krom ha wonim si ate patro so sa obekọ kan kwasi asem firima sori ana obekan kwasi asem raw no kọ tumi gina so obekan kwasi asem raw no kọ obi a sori ana obekan kwasi asem ye nkan de pa menia base count obi a obi amachia wo me patro agric minister no wahu ni dwuma dwuma pa a wodie waka ho asem ana mon tonka man mame ondo se no mabone na abo ho dawuru a wonya viewers nti wondo mo no papa ho dawuru nti ate but we die papa na dwuma wo ye no eso ani ti bona baso fu e na wate so no be kasa fa ho mo ye program on social media na mo ye sha titrasem ekensim hunu na de a ensem fata na mo de esuma ye han no ma wi ye ba bibia osenkafo wo se bibia wo ne mre bibia wo ne mre ya no crazy dana ye ka wi me se obi enhwe we am ba a chese kwa de na jigon what you say but wo de ma atem didie mem sesi a na ye papa hobsin so me de na sem na de me hye dan nim ma frɛ Felix me sanka no nti mpese me tie bibi fi ni ho na medically we are from kituo bi mapon offense hobsin adoye ye besrew hobsin ubedi dia tenefie papa pani me srewani die kwa so de wo ye no ensem fataw hobsin unu se me de me ade no obi ade ko bia mun kafra obi a support sade na wo ye ne ya me nko meka cho senye sisi agenda na wa shift edi bremu ko makufu ado no ade na wo ye ni pobone semsa hobsin tu ye show pa se na nado dankwa ana emma order se yenyi wadi nyame hwew se wadwuma bo nti wo so be se papa no enso din sisi wo so ada no ho han bofo na wo be fira pataku fanche odwanwoma ni wo fira pataku mu dia eye de meka kire wan eye ebra se wabroni case ba ya na ye critical na obi enim se wabroni case ni kwa de eno de nkeye eye bomb kese a se wabroni case no na nkeye se nkakufo do yi wadi kura no akufo do an kan kire amma order eno na wodin wom a ugu nanim ase na mo sunti se wabroni ebenya adin ni ade ana papa edin bone obagye ye nyina na mo hobsin so akufo do satam nde wantimi amma order ama ya ma ya nyi wadi enne de wo see because of Allah ya wo support nti no wo nyi ni se kanda pa